guaraní, Maitei. Este es un sitio muy importante, es un museo mitológico, se llama Ramón Elías. This is a very important place. It's a mythological museum. It's called Ramón Elías. La señora Elsa Elías es la hija del que construyó este museo. This man over here, she's a daughter of the man who built this museum. Elsa Elías. Elsa Elías. Yo soy David Galeano, soy profesor de guaraní. He is David Galeano. He is a Guarani teacher. En Paraguay, hoy, el 1,3% de la población es población nativa indígena. 1,3%. In Paraguay, only the 1.03% is native population. ¿Sí? Somos 8 millones de habitantes. We are 8 millones. 8 million people. 120.000 población nativa indígena. Only 120,000 are native population. Hay 20 naciones indígenas. There are 20 native nations in Paraguay. Están divididas en 4 familias lingüísticas. They are split in 4 linguistical families. Una es la familia lingüística guaraní. One of them is a linguistic family, Guarani. Estamos aquí en Capiatá, Right now we are here in the city of Capiatá, en el departamento central, in Central Department, en la región oriental. in the Eastern region. Del otro lado del río está la región occidental. To the other side of the river, we have the Western region. En las dos regiones hay poblaciones indígenas. In both sides, we have indigenous population. Los guaraní tienen una creencia, una religión propia. The Guaranis, they have their own beliefs, their own religion. Ellos creen en un dios que se llama Ñanderú, le dicen también Tupán. They believe in a god that is called Ñanderú, also called Tupac. Ñanderú, Ñandé, nuestro Ru padre, nuestro padre. Ñanderú means Ñande, it's ours, and Lu means father, so it's our father, Ñanderú. Muy bien. Ellos tienen un ritual, tienen un templo, que no es una iglesia cristiana, es un templo, un lugar sagrado. They have also a ritual, they have a temple, but it's not a temple like a Catholic church. It's a secret place for them. Danzan, They dance, rezan, they pray, cantan. they sing. En la danza, los varones usan una maraca. In the dance, the male, they use a maraca. Maraca is a musical instrument. Las mujeres usan una tacuara. The women use tacuara. Tacuara is similar to a bamboo. Y que le llega hasta la altura de los senos. That it comes here to the head of the person. La tacuara es la mujer, Tacuara is women. la maraca es el hombre. Maraca is men. Bueno, ellos creen en la tierra sin mal. They believe in a place called the land without evil. Todos venimos a la tierra, pero nuestro destino está después en la tierra sin mal. We all come to earth, but our destiny is after. Is in the land without evil. Un gran paraguayo, Narciso R. Colmán, A great Paraguayan called Narciso R. Colman, Rosicram, Rosicram, Narciso R. al revés, Rosicram. Narciso R. To the other side, if you read it backwards, it's Rosicram. Rosicram. Un poeta. A poet. Él escribió un cuento, él escribió una poesía He wrote a poetry que se llama Nuestros Antepasados. called Our Forefathers. Y Ramón Elías And Ramón Elías diseñó todo esto que ven acá en base a la historia de Narciso R. Colmán.
Ramon Elias cited all of this you can see in here based on the story of Narciso Goldman. En la creencia de nuestros antepasados, In the believings of our forefathers, Tupá, el dios vivía en el sol. Tupá, his god, he lived in the sun. Arasí, la madre del universo, Arasu, the mother of the universe, vivía en la luna. she lived in the moon. Se casaron They were married y bajaron a Areguá. and they came to the city of Arewa. Esta tarde vamos a estar en Areguá. This afternoon we will be in the city of Arewa. Areguá. Allí vivieron muy felices In there they lived very happy. y del agua del lago Ipacaraí And from the water of the Upacaray lake y de la arcilla más linda que existe, que es la de Areguá, and from the most beautiful clay that exists, that is the clay of Arewa, Tupá, el dios, Tupac, the god, creó dos imágenes, he created two images, mezclando el agua del lago con Mixing. la arcilla de Areguá. mixing the water of the lake with the clay of Arewa. La savia de una planta, The blood of a plant, ¿sí? Ka'aruisha, Ta'arusha, y la sangre, and the blood de un 100 pies. from yeah. Well, it is like a broom that is very very long. It's called 100 feet. Las dos imágenes. Hizo dos imágenes, la de un varón y una mujer. He made two images, one of a man and another of a woman. Los puso al sol He built these images to the sun, y cuando se secaron, and when they were dry, tuvieron vida. they were alive. Y Adán y Eva. Adam and Eve. El varón en guaraní, Rupame. The man in Guarani, Dupabe. Ru padre, Pavé máximo. El Ru padre y Pavé máximo. Ru in Guarani is father, and Pabe is like maximum, the biggest. Sí, madre, Su is mother, Pavé Pabe, máxima. the maximum mother. Adán y Eva. Those were Adam and Eve. Tuvieron 7 hijos, They had 7 kids, 3 varones, 3 men, 4 mujeres. 4 women. Tumé Arandú, el primero. Tumearandu, the first. Sí. Marangatú Marangatu, quiere decir bondadoso. that means very generous, Sí. exactly. Yapeusa, Yapeusa, un cangrejo, he was a crab. que siempre vivió al revés. He always lived upwards. Y las 4 mujeres, Tupinambé, And the 4 women, Tupinambe, la madre de los Tupí, the mother of the Tupi. Guaraciaba, Guarazuaba, la madre de los guaraní, the mother of the Guarani. Ponací, Porazu, la madre de la belleza, la diosa de la belleza, the mother of beauty, the gods of beauty. Iracema, Iracema, el murmullo de las aguas. the breath of the waters. Antes de ir al cielo, antes de volver al sol y la luna, Before going back to the heaven, before going back to the sun and the moon, Tupá dejó los 2 espíritus, Tupa left 2 spirits, el bien, Angatupirí, the good Angatupiri, Tupá, el mal, Tupa the evil, para tentar a Rupa de Isimael. for tending to Tupa and sorry, ¿algún nombre? Tupá, para tentar a Rupa de Isimael. To Rupabe and Supabe, A Adán y Eva, para tentarlo. ¿No? Adam and Eve. Sí. Marangatú Marangatu, tuvo una hija muy hermosa, he had a very beautiful daughter. hermosa. Beautiful, beautiful, beautiful. Ya. Taú, el espíritu del mal, Tahu, the god of evil, se enamoró he was in love. de Keraná y rapta a Keraná. And he kidnapped Kirana. ¿Sí? La madre Arasú, allá en el cielo, The la mother, luna, Arasu, in the heaven, in the moon, maldijo esa unión. she cursed that union. Y allí nacieron And there were born los 7 mitos.
the 7 miles. Que ahora la señora Elías nos va a presentar el museo y después la parte mitológica. Ahora sí, señora. And now Mrs. Elias will introduce to us the museum and also the mythological part. Bueno, este es el señor Ramón Elías, el que creó, el que fundó, el que hizo todos los mitos. Y la construcción de la casa tiene 60 años, pero todo con materiales. Ah, disculpame. That man over there in the wall, he is Ramon Elias. He is the author of this museum. He built this house and he built all of this museum you can see here. Esta casa tiene 60 años de construcción, pero los materiales son hechos de la época de la colonia, que él fue a traer las casas o iglesias que se echaban y venía y mandó a hacer de acuerdo a lo que él podía, lo que le gustaba y cómo podía hacer. Así es que todo es original acá. This house was built 60 years ago, but the materials are much older. Mr. Ramon Elias was looking for the old houses of the colonial times, and when they were destroyed, he took the materials and he chose the materials he liked, and with those materials he built this house. Bueno, este es Saúl, el espíritu maligno que comentó el Señor, se enamoró de Querana, que era la hija del cacique Maracatú. Él se transformó en un hombre para enamorar a Querana. Querana en castellano quiere decir dormilona. El papá de ella, el Marangatú, el cacique Marangatú, no quiso esa unión. Tuvieron una pelea de 7 días y 7 noches, ganando Taú al papá de Querana. Well, this one over here is he's a spirit of evil. He fell in love with Querana, this princess in here. Querana is a Guarani word for a person who likes to sleep very much. And well, the father of Querana, he didn't want that union. And well, Querana and Taú had a fight for 7 days, and at the end, Taú won the battle. Entonces maldijo que entre la unión, el papá de Querana, que entre la unión de ellos todos sus hijos iban a nacer mutuos. Y tuvieron 7 hijos cada 7 meses. And well, the father, he cursed this union, and he said that all their sons, all their kids, will be monsters. And they had 7 kids every 7 months. El primero es el de Cuyahuaca, que tenía la cabeza de perro y cuerpo de lagarto. The first one is called the Yuyawa. He has he has a head of a dog and the body of a lizard. El segundo es el Boyuquí, cabeza de loro, cuerpo de víbora y pata de loro. The second one is Monica. Yes, and also legs of parrot, and the body is the one of a snake. El tercero, el Muñay, que era como una víbora gigantesca. The third one is Muñay. Muñay was a very, very big snake. El cuarto es el Yapuyate, que era el duende de los niños. The fourth is Yasuyale. This one I very much eat. El quinto es el Curupí, que era el duende de las doncellas, que con su órgano militar, si se portaba mal la chica, venía, le enrollaba y lo llevaba en el monte. Y si se arrepentía, volvía otra vez. And well, the fifth one is Kurupi. Kurupi was after the gears. If the gears were bad gears, well, Kurupi will use his very, very long penis, and he will trap them with his penis, and he will take them to the forest. And only if they were regret of the things they did, he will return them. A lo que no le convence que la filla de ver, que aparte de eso, que después de los niños, dice que cuando los niños no querían dormir la siesta, no le obedecían a papá y a mamá, y no querían estudiar, venían con la varillita, golpeaban la puerta, y le hipnotizaba y lo llevaba en el monte. Something about the silla de is that when the kids were bad, when they didn't want to sleep in the afternoon, or when they didn't want to do their homework, or when they were bad with their parents, well, the silla de arrived to the house. He knocked the door with the golden stick, and well, he hypnotizes the kids and took the kids to the forest.
Y si se portaban bien, se arrepentían, volvían a su casa. And if they regret the things they have done, they were returned to their houses. El sexto es el lavao, que era como una oveja parada con dos patas. The number 6 is Ao Ao. Ao Ao was like a ship that was standing with 2 legs. Y el último, el séptimo, es el huizo, que de día era hombre, y a la noche, especialmente los martes y viernes, en luna llena, se iba al cementerio, comía los cadáveres, se revolcaba también y se convertía en un perro lobo. Well, the 7th one is the Luison. Luison, well, during the day he was a normal man, but during the night, especially on Tuesday and Friday with the full moon, he went to the cemeteries. He started to eat the corpses and also lay among the corpses, and he became a werewolf. Así empieza la mitología guaraní con Taoí Queraná, que por la maldición del padre, todos los hijos nacieron muertos.